Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu batuye mu ntara Kivu ya ruguru bemeza ko bakoresha ubuvuzi gakondo mu kurwana intambara. Le jeune quand il prend le courage et la décision d'aller défendre sa patrie. Iyo umuntu akiri muto akagira ubutwari agafata umwanzuro wo kurwanira igihugu cye kavukire, hari imbaraga zo mu bwoko bw'umwuka, imbaraga zidasanzwe zikorera muri we kugira ngo arwanire abaturage iyo akomeje kugendera mu nzira ikwiriye. Ariko nibateshuka ntibazongera kubasha kurinda igihugu cyabo cyangwa no kwirinda aho batuye. Il ne saura plus défendre même son espace. Maxime Kambale Muhamba, umunyamabanga mukuru w'Abanande atuye i Bulembo Isare hafi y'umujyi wa Butembo. Muri aya makuru turajya kandi i Mushaki muri teritwari ya Masisi kureba uko abavuye mu nkambi zari hafi y'umujyi wa Goma babayeho. Twavuye muri Goma ino twari duhungukiye tuzenda ngo tuzabonamo ubundi buzima, nabwo dusanga ibintu bikomeye tukiriza imeze nabi. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori impuguke irasobanura indwara ya endometriose yibasira abagore n'abakobwa bageze mu gihe cy'irondoka. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo mu bwoko bw'Abanande barimo n'abarwanyi ba Wazalendo mu duce twa Bulembo Isade hafi y'umujyi wa Butembo mu ntara Kivu ya ruguru bemeza ko ubuvuzi gakondo bakoresha bubafasha mu ntambara bamaze igihe barwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya Timu Hadisi Shimwe. Aba basobanura ko ubwirinzi bakoresha babukura mu kuvugana n'abakurambere aho baba bari mu tuzu twa gakondo. Sangala Paluku, umuvugizi wo muri aka karere, asobanura ko kuba intambara igeze aha ari uburangare bagize bakirengagiza umuco wabo. Asa Paluku Mahamba, umuhuzabikorwa w'umutwe wa Wazalendo, nawe yemeranywa na Sankala Paruku mu bijyanye n'ububwirinzi bakomora ku bakurambere, aho avuga ko imbaraga z'umuco zibafasha mu ntambara kandi bagomba gukora ku buryo izi mbaraga zirindwa. Mu kwezi gushize umutwe wa M23 wafashe imijyi 2 minini yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ukomeza kugenda utera imbere, aho wanashyizeho n'abategetsi bayobora utwo duce yafashe kandi by'igihe kirekire. Ubu rero igikurikiyeho nuko abaturage barimo n'abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rwa leta batangiye kwifashisha imbaraga zitagaragara z'ababo bapfuye. Ababigita abavuzi ba gakondo bafite imyemerere yakumvikana nk'idasanzwe, bemeza ko uretse no kwiyambaza abakurambere muri ibi bihe by'intambara, niyo batewe n'amapfa baratabaza. Kuna kwa wakati chakula haikomale, tunaita watate watusaidie. Iyo turi mu bihe by'amapfa nta kintu kiri mu mirima yacu, duhamagara abakurambere bakadufasha kugira ibyo dukemura kugira ngo tubone ibyo kurya bihagije. N'ubu hari intambara abantu benshi bapfa, abakurambere bagomba gutabara. Ubu intambara yakajijwe nuko tutubashye umuco wacu. Nitwubaha imyemerere y'umuco wacu, ibibazo byacu tuzabikemura. Asili yetu, tukaheshimia asili yetu, hakutakuwa tatizo yenyewe itatushia. Bavuga ko utuzu duto bakoreramo iyi mihango bavanga no gusenga, umuntu batizeye ushobora kumenera amabanga uwo bita umwanzi, uwo ntashobora kwinjiramo. Kubw'ibyo umuhuzabikorwa w'Abazalendo Asa Paluku Mahamba avuga ko bagomba kurinda izo mbaraga bakoresheje uburyo bwose bafite, ndetse akemeza ko aricyo kibagira abarwanyi bakomeye. Parce qu'on nous a toujours parlé que nous avons des antiballes. Bon, moi je ne sais pas, mais en réalité c'est twakomeje kubwirwa ko dufite imbaraga z'ubwirinzi,
ariko mu by'ukuri simbizi kuko n'Imana ibikora ntabwo ari twe. Icyo nabizeza nuko imbaraga z'umuco zirimo kudufasha mu ntambara kandi tugomba kurinda izi mbaraga kandi tugakora ibishoboka byose kugira ngo twizere ko izi mbaraga zirinzwe. Ukwizera kw'aba bantu bo mu bwoko bw'abanande baterwa no kuba abantu bapfuye bafite imbaraga babasangiza mu bwirinzi bihumuriza abantu bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bishimangirwa na Maxime Kambale Muhamba, umunyamabanga mukuru w'abanande. Le jeune, quand il prend le courage et la décision d'aller défendre sa patrie. Iyo umuntu akiri muto akagira ubutwari agafata umwanzuro wo kurwanirira igihugu cye kavukire, hari imbaraga zo mu bwoko bw'umwuka, imbaraga zidasanzwe zikorera muri we kugira ngo arwanire abaturage iyo akomeje kugendera mu nzira ikwiriye. Ariko nibateshuka ntibazongera kubasha kurinda igihugu cyabo cyangwa no kwirinda aho batuye. Il ne saura plus défendre même son espace. Muri aba banande harimo abakunze gukoresha impigi n'ibishushanyo mu rwego rwo kwirinda amasasu. Aba kandi bizera ko imbaraga zabo zishingiye no ku masengesho, ibyaba bigoye umuntu usenga bitandukanye n'imyizerere yaba niba koko Imana basenga ari imwe. Imyizerere nk'iyi ni ibintu bisanzwe mu bice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo. Bumwe mu buryo bakoresha bagira ngo bavugane n'abakurambere ni ukujugunya ibintu bimeze nk'ibinyampeke mu muriro kugira ngo babashe gusaba inama abakurambere. Hari kandi n'abatanga ituro ry'inzoga ikoze mu bitoki akayitangira mu kazu gato kuzuye imyotsi mu rwego rwo gushimisha abakurambere. Urakoze Tim Harris. Ishimwe muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru, bamwe mu baturage basubiye mu byabo bavuye mu nkambi zafunzwe bavuga ko bagihura n'ibibazo byo gusubira mu buzima bari basanzwemo mbere yo guhunga. Umunyamakuru Jimmy Shukani bakomera asuye santere ya Mushaki avugana n'abahatuye. Kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi, centre ya Mushaki nimwe muzakozweho n'intambara kuvaho M23 yatangiriye gufata ibice bitandukanye by'iyi teritwari. By'umwihariko kuri iyi centre ya Mushaki habereye isibaniro ry'imirwano yahuzaga M23 n'imitwe ya Wazalendo ndetse na FARDC kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Ibi byaterwaga nuko Mushaki ari agace gakomeye cyane kuko gahuza ibice bitandukanye cyane nk'umuhanda uva mu Jarubaya na Masisi centre undugakomereza mu bice bya Bunyole, Ruvunda, Kirorirwe na Kausa hazwiho kuba hakorerwa ubworozi bw'inka no kuba hahingwa cyane. Abaturage bo muri aka gace batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane kushobora gusanga 90% by'abahaturiye ariko kazi bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tukiyagera niko twasanze bimeze. Ibikorwa by'ubucuruzi bw'amata, fromage n'ibindi bitandukanye bikomoka ku matungo ubona birimo gukorwa n'ubwo atari cyane nka mbere. Aha kandi naho hari abaturage bagarutse mu byabo bavuye mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Aba baturage bavuga ko kuva aho basubiriye mu byabo bavuye mu nkambi ubuzima butoroshye habe na gato. Gusa aha ntibyoroshye ko umuntu yakwemerera kuvugira kuri mikoro ya radio cyangwa kumufata video. Ubona ko buri wese abitinya. Madamu Ikizanye Gertrude ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34 wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika. Tumusanze arimo gukora ubucuruzi buto ku muhanda. Yari yarahungiye Bulengo mu mujyi wa Goma. Twarahungutse tugeze ino kuko twahunze duhinze imirima yacu dusanga ibyo twahinze byararaye ntago byeze neza hejuru kubura ubyitaho nko kubibagara no kubisarura mbega ntabyo twasaruye. Yashize no mu bucuruzi ni n'ubucuruzi bumeze nabi hejuru yuko ubukene bumeze nabi naho twavuye muri Goma ino twari duhungukiye tuzenda ngo tuzabonamo ubundi buzima nabwo dusanga ibintu bikomeye crise imeze nabi. Uyu mugore wahisemo gucuruza indagara akabikorera hano Mushaki kubera ko bataramenyera, avuga ko kuba kugeza ubu hakiri ikibazo cyo kutaboneka kw'amafaranga mu mujyi wa Goma nabo mu cyaro bidahwema kubagiraho ingaruka. Amabanki wenda agafungure ntihabaho circulation y'amakuta wenda niho tuzabona ubuzima bwiza n'ubundi n'ubucuruzi bwacu bukagira inyungu. Noho ndi gucuruza indagara, amatomate ariko haba igihe ntashe nta nubwo ngurishije hejuru yo kubura
n'abakiriya hejuru y'amakuta gadahari, abantu bose muri Mushaki nta makuta ahari. Mu gihe kirenga umwaka bamwe muri aba baturage barahungiye mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko batahutse bagasanga ibyabo byarangiritse. Urugero ni Madamu Emerance Gasana, nawe wari warahungiye Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo. Yabanje kutubwira uko yakiriwe. Nubwo kuri we ubuzima butoroshye, tukiva mu nkambi tuzi n'iwacu Mushaki twabashe kwakirwa neza, kubera ko twasanze abaturanyi bacu batahunze babasha kudufashisha ibyo kurya. Twarasize duhinze n'umurimo w'ibirayi dusanga barawusaruye, tubashe kubabaza baratubwira natwe ngo ntitwamenya babisaruye, kuko natwe twahinze imirima dusanga zirasaruwe, ariko byagaragara yuko ari abazarindo bazisaruye kubera abo twasizeyo. Hari ibyo ashima ndetse akagira n'icyo asaba ko cyakorwa n'ubuyobozi buriho. Iwacu Mushaki turi kumenyera buhoro ubuzima ni gake gake, tuzi ko natwe bizagera igihe tukamenyera, ariko turabinginze ngo mufungure amabanki natwe byibuze tujye tubona amakuta, dore ngo umuntu afite nk'abana 5 ari kubura ukuntu yabahaye bitewe n'uko amakuta yabuze. Namwe muri nk'abayobozi mwabidufasha pe. Uretse izo mpungenge zo kutamenyera ubuzima bushya kuri aba baturage bari barahunze, ubuhamya bundi twahabwaga n'abaturage ba Mushaki ariko banze kuvugira kuri mikoro z'Ijwi ry'Amerika, nuko kuri ubu umutekano wagarutse muri iyi santere ituwe n'ibihumbi by'abaturage. Umuhanda uva Sake ugera Mushaki ugakomeza no mu tundi duce dutandukanye tuhakikije, nawe urakoreshwa cyane nka mbere y'intambara. Urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara cyane ku buryo ku muntu utamenyereye byamugora kumenya nimba aha hantu harigeze kubera imirwano. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, i Mushaki muri teritwari ya Masisi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi haravugwa izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu bimaze kuviramo benshi kwirukanwa aho bari bacumbitse kuko batashoboye kwishyura. Amakuru agera ku Ijwi ry'Amerika agaragaza ko iryo zamuka ahanini riterwa n'ubwinshi bw'abakongomani bahunze intambara bashakisha amazu yo gukodesha. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Birazimbye n'amahera menshi, nk'ubu ufise nk'agatahe nka gatoya ukacupanga nk'inzu y'ibihumbi 150. Bamwe amatate yo mu rupange isize n'ubupanze, bana yuko amahera yabuze nabatse badukuza amabehe, kandi uwayubatse inzu yiwe ategetswa kuduza ibehe. Abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu ntara zitandukanye z'u Burundi basanzwe baba mu mazu yo gupangisha, bavuga ko babangamiwe n'ubuzima barimwo busanzwe bubagoye bw'ubukene, hakiyongera ko n'iduga ry'ibiciro by'inzu bapanze. Aba ni bamwe mu baganiriye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Bivanye n'ukuntu nyene n'ubuzima buzimbye, inzu zitegezwa kuduga kubera ibindi bintu byinshi byadoze, nico bitwaza kugira badoze inzu. Amabehe, kandi uwayubatse inzu yiwe ategetswa kuduza ibehe, agashaka ibyo ko yo gupanga nyene kiragoye kubera ubu nyene birazimbye n'amahera menshi. Bashinze nk'ibiciro byo gupangisha byogenda neza. Uyu mukenyezi asanzwe adandaza ibintu bibayabaye akaba atunze umuryango w'abantu 5, avuga ko ibyo bisumamwo muri kino gihe bitakibasha kubarihira inzu babamwo. Nk'agatahe nka gatoya ukacupanga nk'inzu y'ibihumbi 150, hari igihe usanga ya mahera utari kurayakuramwo, ugasanga nyene urabona n'icyo ugaburira umuryango. Bisaba nyene ko ibintu nyene byozimbuka. Kuri ico kibazo c'amazu yo gupangisha aduzwa ibiciro, abo banyagihugu bavuga ko ubuhoho byayangaye bitewe n'impunzi z'abanyekongo zahungiye ku bwinshi mu gihugu c'u Burundi. Aha bagasigura ko hari bamwe muri abo bahunze bafise amafaranga y'agaciro mva makungu y'amadolari baca baja kurondera amazu babamwo bakariha ku buryo bworoshe. Aha rero ni abo banyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basigura ko muri kino gihe basorwa mu mazu mu gihe badashoboye kuriha igiciro baba babwiwe n'ubakodesheje bagasohokamwo. Biratuma batwirukana kugira ngo bazana abandi bashasha baca babaka amahera menshi igiciro kirenze. Ikibazo urabona abahungu b'abanyamahanga urabona igihugu mbanye nibo baje kuduza inzu, bo baza bafise idolari, twebwe natwe twari dufise ubwera bwacu bwateye agaciro. Ariko kandi naho biruko hari bamwe muri abo banyagihugu twaganiriye bagaruka bakavuga ko banyene amazu nabo batarira busema mu kuduza amazu yabo kuko ubuzima muri kino gihe bwazimbye
abaturage ndetse n'amakuru akaduzwa cane. Sinohotera bene inzu nabo baziduza nabo nyene sibo ibintu byose biba nabi kuko igihugu gitewe n'ubukene gitewe n'inzara nayo mazu bene yo sibo nayo mera nabo bayaronka bayagurike. Abo banyagihugu bakotesha amazu mu Burundi bavuga ko ingaruka mbi ari nyinshi muri kino gihe kuko ibiciro byongerekana cane ariko aho bakura hakabandanya habura. Bagasaba ko botuma baronswe igitoro ibikorwa bikabandanya uko byahoze kuko bituma n'abadafise akazi bakaronka. Kuri iki kibazo umwe mu bashinga amateka yavuganye n'abakunzi bacu yatowe n'abene gihugu avuga ko leta yari ikwiye gushiraho ibiciro ntarengwa ku mazu yo gukodesha kugira ngo hatagira bikikamukiza mu gufatira kugakana abapanga amazu. Igabanya umuntu biri kubafasha abanyagihugu yuko bashobora nabo koroherwa hageze kwaza gupanga amazu. Ivyo kubona mugani nzoba n'ingingo zibanze kugira ngo zibe zirafasha abanyagihugu no kwita bato cyangwa se uburyo bayabaye baramukora bapanga. Hama bonye bakumbura icyumba yuko rero nico bwizwa ryoboneka riba ku rufatiro abapangisha canke abashimita byo kubaka bo kwisunga kugira ngo uza gupanga yoroherwa. Aha kandi n'umunyamategeko Anacre Hakizimana yaganiriye n'abakunzi bacu avuga ko itegeko rigenga uburyo bwo gukodesha amazu mu Burundi riheruka mu mwaka w'1988 naho nyene akavuga ko ritari ryuzuye ari naco gituma abanyagihugu bakotesha muri kino gihe babangamiwe cane. Umva ko itegeko ryakera iryo rero naryo nyene mugabo ntiryavuga riti ino quartier cyangwa akarere inzu zopanguka. Igikenewe rero harakwiye nk'itegeko rigerageza kugira cyo bita regulation y'ibiciro byo gupanga. Kuri mikoro z'abakunzi bacu ubushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu ubwishura ku kibazo c'iduga ry'amazu muri iyi misi mu Burundi buvuga ko bene amazu borekeraho gusohora abari babapangiye bitwaje ababaha amafaranga y'agaciro kuko uzobifatirwa mwaze ubihanirwa. Uyu ni Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Ibiciro vy'amazu bivana n'abantu bariko barayarondera kandi nabo bariko baraca bazipangisha kuri menshi kubera barihenda cyane barashaka ko bahunganya amafaranga mugabo n'uwo bareka uretse ko batazobareka kuko amasako azobandanya azokomeza ariko n'uwo bareka bica bibananira kuriha amafaranga acahera mu mwanya mutoyi. Rero nibaza yuko ari umuntu abona kure niyo ushobora kubikora gutyo kuko baje bakazomusangayo bagasanga ntari mu nzira y'amategeko bazicamukurayo wamaze kuyikuramo wundi yarasanzwe ayirimo. Ku bijanye n'itegeko ryoshirwaho rigenga uburyo bukurikije amategeko bwo gupangisha amazu yo kubamwo no kutaduza uko bishakiye mu makaritiye atandukanye ubushikiranganje naco burabivuga ko gusa baba bashinga amateka ndetse n'abanyamategeko basaba ko buri karitiye yoshirwaho amafaranga ntarengwa yo gukodesha bagendeye uko inzu ingana n'uko isa ndetse n'ahiri. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo nuko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cy'abari n'abategarugori Dr Augustine Kwabenatawiya umuganga w'indwara z'abagore w'umunyagana aratwungura ubumenyi ku mpamvu zitera indwara ya endometriose yugarije abagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni 190 b'imyaka y'uburumbuke ku isi. Endometriosis is a condition Endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi. Iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore igizwe n'utwugara dutatu. Hari akugara ko hanze icyo wakwita umuzenguruko, hari akugara ko hagati twita myothelium, hakaba rero n'akugara ko imbere twita endometrium, ibigomba kuba imbere mu kugara k'imbere muri nyababyeyi. Iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina, ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis. Mu magambo yoroshye, indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo. Indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi. Nta mpamvu n'imwe izwi yitera, ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo. Zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango, mu nshuti, abavandimwe ba hafi,
umubyeyi n'umwana. Izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije, ihumana ry'umwuka, ihumana ry'amazi, ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa. Indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane. Ishobora kandi gutera ubugumba. Mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere, ni umugogoro uremereye. Ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango, bigatuma hari n'ubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro. Uyu mugore akenshi aba ahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda, ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis. Kandi uyu mugore aba amaze igihe kinini agerageza gutwita ariko byaranze. Rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore. Hari ubuvuzi, ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi. Ubuvuzi bushobora kuba imiti, kubagwa se, cyangwa se byombi bihurijwe hamwe. Nk'urugero, icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa estrogene mu mubiri. Ngira inama abarwayi bose, abagore bose, ko bajya bivuza. Ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda, kuva cyane mu mihango, kutabasha gutwita. Ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara. Bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare. Dufata amateka arambuye y'uburwayi, tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparoscopy gisuzuma ibice by'imbere mu nda. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko muri Afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi, bigatuma abagore benshi n'abana b'abakobwa baba barabucece nta kugaragaza ko bayirwaye. Twabajije abakurikira Ijwi ry'Amerika ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriose ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa, bamenye ubuvuzi bwayo nuko abayirwaye bafashwa. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye Ijoshe muri Nigeria. Endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi, aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi. Akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare. Mu bimenyetso byayo, abagore bagira ububabare. Ni ububabare buba bukabije, kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo. Indwara yibasira abagore, ifatanya ababyeyi, cyane cyane baba bakora imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje. Urebye bisa nkaho nta buryo bwo kuyirinda. Ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa. Iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo, ntagomba kwicara muhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo. Agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke. Ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buza nk'ibintu bisanzwe, ubundi bigasa nkaho bidasanzwe. Impamvu mvuga ibi ni uko haza uburibwe, ubundi amaguru akabyimba, hakaba kuruka, rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya. Endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi. Dukunze kuyita kandi indwara yo kubyimbirwa, aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi. Uko kwaguka kw'izi ngiramubiri za nyababyeyi twita endometrium gushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'ahandi. Izi ngiramubiri twita endometrium zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo. Bivuze ko ikibazo cyose endometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka. Bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngaruka kwezi y'umugore. Gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi. Ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara. Ibyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango. Ijwi ry'Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp.
woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS riratangaza ko amategeko abuza abantu kunywa itabi bari mu mazu no mu bibanza bihurirwamo n'abantu benshi amaze gukingira abaturage barenga igice cya 4 cy'abatuye isi. Frederic Nkundikije. OMS ivuga kandi ko iyo ngingo yatumye ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni bukingirwa impfu ziva ku myotsi y'abanywa itabi ababegereye bashobora guhema. Kuva habaye amasezerano abuza abantu kunywera itabi muri ivyo bibanza, abantu imiliyaridi 5.6 barakingiwe n'ayo mategeko. Izo ngingo zabaye uburyo bwa mbere bwo kugabanya abanywi itabi no kugarukira ubuzima bw'abanyagihugu imiliyoni kw'isi hose. Umuyobozi wa OMS Tedros Ghebreyesus mu ndwi zibiri ziheze yavuze ko abanywi bitabi bagabanutse cyane kw'isi hose. 20 years ago today on the 27th of February, harahize imyaka 20 izo ngingo zifashwe, zabaye ingingo z'akataraboneka mu mategeko mpuzamakungu, zashizwe mu ngiro n'ibihugu 183 birimwo ibice 90 by'abanyagihugu bo kw'isi hose. Kuba zitanguye gushigwa mu ngiro, ibiharuro byatohojwe vyerekana ko igitigiri c'abakiri bato banywa itabi cagabanutse cyane kw'isi hose. Ivyo biharuro vyerekana ko abanyagihugu imiliyoni 118 bahevye kunywa itabi ugereranije no mu myaka 20 irangiye. Ivyigwa vyatohojwe vyerekana ko kurima itabi bigabanya amasoko ngenderwa ko y'ubuzima arimwo amatongo ashobora kurimwamwo ibindi bifungurwa bikenewe mu buzima bw'abanyagihugu. OMS ivuga ko ibihugu birenga 66 bimaze gufata ingingo ziririza gushimagiza no kuvuga neza itabi mu maradiyo no ku mateleviziyo. Umuyobozi wa OMS Tedros avuga ko itabi rimaze kwica abantu isinzi kuko ritera ingwara zikomeye zirimo umutima hamwe na cancer. We have come a long way in the fight against tobacco. Twavuye kure mu rugamba turimwo ko kurwanya itabi, yamara n'ubu inzira iracari ndende. Itabi gushika ubu rirabandanya kwica abantu imiliyoni n'imiliyoni kila mwaka. Nico kintu ca mbere gihitana ubuzima bw'abantu benshi kandi gishobora kwirindwa. Turateye akamo ibihugu byose kabisa gutera ivyatsi uburyo n'ugwenge bikoreshwa n'amashirahamwe ahingura itabi kugira bandanye kuronka abanywa itabi benshi. Turateye akamo ibihugu byose bibandanya gukomeza ingingo zo kugabanya abanywa itabi zapfunditswe. OMS ivuga ko amashirahamwe ahingura itabi abandanya guhonyanga no gushaka gukora ibintu bitekubiri n'ingingo zafashwe zo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Ivuga kandi ko amashirahamwe ahingura itabi abandanya gushuka abakiri bato no kurondera abayafasha kurwanya ingingo zafashwe. Adriana Blanco, umutegetsi wo mw'ishirahamwe OMS ajejwe gushira mu ngiro no kubahiriza ingingo zafashwe kubijanye n'itabi, yagize ati: muri iki gihe turiko turahimbaza imyaka 20 iheze izo ngingo zitanguye gushirwa mu ngiro, biraboneka ko zagize uruhara rukomeye mu kugarukira ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni n'imiliyoni, kandi zagize n'ingaruka nziza ku bihugu vyakoze ibishoboka vyose kugira ngo izo ngingo n'amasezerano ku vyerekeye itabi bifatwe. Ayo masezerano yo kurwanya amabi aterwa no kurwanya itabi yaratumye haboneka amategeko atuza utwigoro tw'amahinguriro akora itabi akoresha miliyoni n'imiliyoni y'amadolari mu isekeza ryayo ryo gukundisha abantu itabi. Urakoze Frederic Nkundikije, nano dushoreje aya makuru yiwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ubyinana na mukeba ntahumbya. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.